sapunika resiwa mana wantah kadiasa punika mungkin daging pengandika itu sama resiga makelengin sang narapati yeneng buat undangnya pisan pengandikan itu mah resi wantah makelingin sang sansidorau likawa Prabu Bali salit arsa ingin meturaris ingin linggih itu sang Prabu Bali dahating salit ring arsani dunia titiang mangkin mundap wiku ingan meturaris itu sang Prabu Bali wantah mawacana Tor maning ngucap minangka dilinggih ide sang resiga dan ngalungsur dharma wacana yen mungkin daging pengandikan itu sang Prabu mapinawak titiang radu anak lingsir nembe ka titiang tangkil wonten jani guwang tituna surang titiang geles cawes napine arsayang panditang ingin dagingane pisan linggih itu sang Prabu Baos mapinawa napi pisan niku manti abdiang sang Prabu Resma sapuniko mungkin daging wacanane dosang resi raris marido Prabu Bali nyawis yen punika arasan mangkin radu pandita luhing mau yen ning kadiasa punika mungkin pikayone ratu doro sang mangkin sang wiku mangken wantah arso pisan rilingih pandita durus mangkin ratu nyokat genah neka arsayang surmane ratu mando mafidada hormane nyukat sane
genahi sangarsang ratu punika makersi wa manores lumaku iwa mandega di daging bawas itu sang Prabu ris lis itu sama si wantah memagi ya jabopuri ungsi ide tujuan itu sama wantah rau piri kering jabayan kuriga rares ngadeg suku tunggil iri keraris sido sama mersi marinin nyukat minakadi genahi sadi belinggikin itu makersi wa manenunggal adnyana rikalaning punika reslingih ider sinuman nungalang adnyana lingih ider punika angga ageng nyocok langit sampun raris punika nungalang adnyana ido sama iri keraris angan ido punika wih yukti agung pisan njur mineka di langit punika ora ingyan punika raris mekadi warnang porem lingih itu sama kesuwama wah iya tipis kan Prabu Bali ngedor jajak iri keraris ingyan lingih itu sang Prabu Bali iri kalani nyingak wentenan lingih itu siwuman agak mekadi asa punika urasa jerih jejak angan itu Resewa mana ngucap nengki riwawa kadiasa punika raris kewentenannya lingih ider si umano punika nyabang pawacana rikalaning punika jane manir nyokat tongos yedek mami
bali aneka sumbung awan itu nijani lautang cingak mami lakar nyukat genah wang pratyaksa idewa nyingak anak itu apa rahasia raris manyukat genah riwau makadiasa punika ingian bos ide siluman laris ane mangkin merihinin punika ide jadi pacang nyukat genah tindakane kaping siki ingian raris ngerihinin lingih ide punika jadi memargo pemargin idene punika asiki borloka magna sane asiki punika ingian pemargin lingih ide siluman punika ring burloko punika kawentenannya langkah kalih buana buah loka ingian pemargin idone punika kekalih punika magenah ring buah ingian pemargin lingih ide punika langkah neka peng katerini Ingian lanturang titiang sane mangkin ngaturan ingian pemargin ide sane kaping 3 punika nyojor ngunggahkan maring suak loka prakti ingian ling pemargin lingih ide sama si mau kamu sane kaping 3 punika mungah punika ingian pemargin lingih ide sinong ring suah loko ingian pemargin ide punika